Ya, oke guys, selamat berjumpa kembali ya, masih dari Tongkonan Balabatu, DP Tinori. Kita sudah makan siang dan sudah bersiap-siap mau pasang lo. Oke. Ah ya. Istirahat kami tanta. Iya. Amangan na melo pa lambuna. Ito mga susi mo rin nonin na kendi kayo. Sa ito mga susi mo yatat nonin na guys.
Panonoy kay bisan panonoy kay bisa. Na kairo pa tayo. Dako pa, ito lagi mga panonoy sa panonoy ame. Padong malo siya mo. Angkay ro ka to sa taringan ta. Angkay daw na to tomate yung dalat ang payo. Ang pala yung nalipawang na. Ito na to. Sakin nito na to. Rado na to. Lama-lama. Ito rado.
dulu didapat ke pura itu di Padalona siapa namanya ya? Oh ya toh, dok itu sama lo pada peti. Oh depan apa? Oke. Wah, hindi po. Ano sila yung mga mother, guys? Bawa Tombi. Depan ke belakang deh. Tombi dulu. Padolo ito, Tombi dah, Tombi, Padolo. Dulu tuh di rumah ranting itu. Ito, kita ulit na natin po. Palete, paleko. Bunga Malekutampi, bunga Lutumboko. Karigara, Pagori na Bintumor Koto. Ya, tu kita keluarga tu Indonesia. Apa ta pusara yang mete Tombi data ala pira Tombi. Buda pasara na. Ay!
Lagi jatuh sepatah ya. Awas, awas, awas. Mundur ya. Lagi bela-bela nanti sahabat tuh bagaimana? Kesal kemai kita. Oke. Di dalam, di dalam. Ano kita na pero yo na ano ki. Buka terus, buka terus, maju. Demi para pun. Ano te? Gemoy sana bela maninga. Nabila tua.
Jackson. Ya, dari tim Pangaloli. Ya, tuh Pangaloli ke utang datang karen paling mau tidak. Oh, ini demo. Ya, demo. Baik, Tikran. Pasti turun ini. Pemaju nih, bisa Pak, pemaju nanti. Pemaju. Ya, pemaju. Pertama dito itu Pangaloli, dito na pokok tadi barat. Dempar ka. Batu todi. Oh. Buat Pangaloli ada. Iyo, yan din kise mabumbun buturin todi, butirin na bisa yung pertama. Yo, pemaju. Pemaju. Ya. Pangaloli matinde. Ya, pemaju pikiran. Pemaju itu. Pemaju memang. Iti lo, matuan na lo, pemaju mai. Yo, ya tete dong yung untuk obat tayo mamay pamalina sambil kita tidak. Pamalu memang itu ting. Ya di. Yo, pemaju itu selamat Natal. Senter merah. Yo, selamat Natal. Mapinato selamat Natal. Song kamu motor pabenda sinasong ka siapa tu? Na kukuha motor na nina, kukuha dialek kendaraan lamay tabe. Maaf teke nasungkan ni terong Pupukada mo nina. Ya. Yo, pamaju bi komento mo. Tayo para na diato ni komento kumaya tala dolo. Ya, pamaju. Pemaju taruh terong, pemaju taruh mati, pemaju me. Pemaju me. Tahan. Pemaju roko, dapat tahanin itu dulu. Tapi pada pura terong tas roko. Ya, maju. Pemaju terong, pemaju. Ya, senter merah apakah? Minta mami. Ya, depan anak-anak di situ dulu. Ya, oke.
Ya, stop dulu. Tumamun letaw to, stop. Pataro, tarong, pataroy. Pamanitaro, be. Ya. Ano, toro, tulo to boko. Hai. Ya, kapaya naalayan naman di po jamante dan nang riku ari kia seki mapasok alo tel loyote. Muy seki la kubungina. Ya, maju. Center merah. Selamat Natal. Selamat Natal menjelang tahun baru. Oke, yo center merah, tanduk merah. Paano kung tinatumban niya? Lepas. Taipa. Sabay niya ka. Ya. Awas. Ya, pemaju. Lo anak kalau boko, lo anak kalau tuh teh, anak kalau boko ya, oh tiro lari boy. Ya, temere. Ya, Pak Taruh kami tuh terong, Pak Maju Taruh. Yo, ya doka tu lamba-lamba anjing minta mamone, kuliang komedasi. Kayak pemain ketir orang pula. Maju. Todi dah maju. Selamat Natal maju. Ya, lomba-lomba dibentangkan dengan baik. Yo, maju lamba-lamba maju. Ya, maju. Luar biasa banyak batu-batu. Ya. Oke, maju. Ya, lamba-lamba dibuka. Ya, maju. Maju.
Cek. Ya, maju. Bisa dikasih komando ya. Ada kan jaga jarak supaya jaga Ya, jaga jarak. Ya, Jaga jarak. bukalah sambil rokok itu lamba-lamba, bentangkan semua. Sama bang, sama Undin, sama dulu nah. Oke. Ya. Satu, dua, Pawandin Betecaran deh, 2, 3, ya. Ala kiri. Ya, maju. Maju. Oke, baik. Bagus. Oke. Harus motong. Baik Miranda itu benar sih. Dirawat beton mo, iya. Ini sudah 1, 2, baru-baru 3, dirawat. turun lagi. Ya, Masih baru turun ke betonnya. kios tuh. Oke, maju. Woi, Hop dulu. Maju Metro Raya, bisa siapa yang turun? Ya, maju. Salam. tampak ada pintu periuk. Kita akan jalan kaki sejauh kurang lebih 2 kilometer. Maju. Hop. Meja olahraga. Semua lari tuh. Nggak sampai mereka. Hindi mo. Bawi lang ang tuway piray. Woi. Ako. Alay ka mas mo. Dari kemarin liatin koyo ada apa ya? Buat ini. Kita ini apa pengawal nenek mama.
Ya maju, 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 maju. Maju. Banyak kerbau. Wah. Gimana ini Om Pit di kepek Tinoring di Tongkonan Balabatu. Pak potong kami ya. Halo. Mantap. Cek mau kami nama potong. Center merah, center merah. Tulisan. Woi, woi, woi. Selamat Natal Om Pit. Oke, siapin ruminan. Selamat Natal juga. Sehat selalu. Selamat menyongsong tahun baru. Amutir. Oke, Lampung kembali ke Tobo, oke, Lampung yo. Ya, Lampung ye. Kalau ingat semua anak. Voting ko nanti kakak ipar kule. Oke, baik. Oke, Linggo. Baik, saya anak-anaknya. Oke, nanti kalau saya yang mana orangnya ya saya. Oke. Oke. Kasih masuk dulu teh. Well. Well kami. Well. Sirik ya. Ayo, Oke, satu Indonesia itu nanti. Pak, kepo. Selamat Natal loh, ini bisa kan minta selamat Natal di kuliman ke teman. Oke, lalu. Kira kilometer jarak ke tembus di mana? Semangat. Wah, gini. 2 kilometer katanya. Masa Natal lagi gitu. Lah. Ya, patarun, so. Patarun. Apa ako nakampin na. Puro makampo pa ma. Nomor kana ko latuk ko ya.
Kenapa jarang rumah Om Pit? Banyak rumah di sini tapi rumah tidak berasap. Itu ada banyak rumah tidak berasap. Maju mas, maju. Pengawal nenek lama. Pengawal. Joko Marantena kalau ketemu ketemu. Sama TV mantap. Air. Halo. 1, 2, 3, maju. Ya maju. Maju, Bagi Raya, maju.
kesalahan namin Bukan di situ. 1, 2, 3. Maju. Belum. Wah, ini ada tongkonan. Wah. Ini besar sekali. Wah. Keren. Ada Ya, ranjau. semuanya memilih antara kain melarang. Oke. Tongkonan itu baru saya lihat keren. Besar sekali tongkonannya. Awas tai. Itu ranjau basah. Kayo bikin foto. Angkat lagi, masuk kami di dalam nama foto, kita foto ya. Ada foto. Dengan Latifi. Hai, apa hai? Tipi Tinori. Maju. Ada Vanuatu. Wah, ini kepiling. Hai Tante Malda. Bisa Tante Malda. Selfie. Oke. Selfie. Kita mana melan na sangat TV ya. Hai juga. Kita mana? Iya, Sangala ini. Iya, Le, TV anu, Mi. TV Tinoring. Oh iya, kami orang KP Tinori. Tahu kami. Ya tuh merasa kondi mak diri rokok semua. Ada rongsokan di atasnya. Ada mobil rongsokan. Sedan. Baru murah kuris. Halo. Halo, dadah dulu. Halo, dadah. 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 Oke guys, ya. Oh. Kelihatan sana merinding. Merinding. Apa kaya? Ya, maju. Lapar sana sampai ke. Iya, mantap ke sana. Wah. Silakan Pak, silakan. Ini sedotannya. Pak, sedotannya gimana? Oke deh. Maju. Nanti jalan-jalan. Maju.
Air Pak. Oke. Sadasan yang gini ya udah nih. Biar 5 juta mata memandang. Apa? Ini saja yang haus. Apalagi kita. Dah lahir sih tadi. Gunung apa namanya itu tadi? Kayaknya mungkin gunung bukan gunung itu. Ada di sini. Bukan Kandora. Kantor ini. Cincay rancau. Pakai nasi rujak ya Rexona nih belum. Yang tahu kekuatannya di depan. Let's go. Ya, maju. Dokter maju. Ada panas. Mana kiri, ambil kiri. Oke. Kiri. Bisa saya cuma mulai saya nak komentar. Yo si sana tu. Si sana ke kamu Oke. Wah. Mana kau sana lah. Itu kenapa tempat orang tu sangat ini. Natiro kami sulami lalu. Tarik. Ayo, tarik belakang na. Makan ikut Kali kelihatannya. Dollar pun salah apa? Ini keliling gunung ini. Kami mengelilingi satu gunung. Apa? Wadapi mobil. Pala pintu kisah para to malaya ibenda. Benani kamu. Kabar warga. Independen tadi sampai sulit. Kapan kuada ini? Maciran itu belokan. Oh, Berkenalan. Raya mau semangat. Ya, maju. Tulis dulu kayak kode ini. Oh,
Aku meniti. Nanang kangka mo na. Bir. Oke, ya, oke. Ya. Oke. Wah, mantap sekali. Lagi. Ya. Tos lagi ya. Terus lagi. Tos lagi. Sampai. Bir. Terima dia. Mana itu mas? Satu kali. Tidak ada lagi. Selamat Natal. Halo. Oke. Wah, gila. Wah. Selamat hari Natal. Om Sora yang setel. Sampingnya lagi. Apa dia sampingnya? Asal ya. Bayar dulu. Asa bisa. Asa sini bisa. Ada basi kamera. Ada kabasi. Ada basi. Oh, wah. Bukan nih. Wah. Ada basi. Makanan langka. Iya. Busi bang kamu. Ase. Bela perkerek. Ada kata nama Silaga Ompit. Oh ada. Nanti ada di Lyon. Saksikan saja di channel 2. Udah veteran yang tinggal itu mengurus lo ya. Maju. Veteran ya, yung ya. Tari us. Oke, oke na wes kor ini pala. Mga perkayong. Tuh, kamu apa suruh pinang saka-saka tuh, bro. Jadi bisa di setel tuh. Bisa di setel. Ini nih. Oh iya. Oh turunnya oh itu apa? Panggil mama ya tuh ya. Bukan mama yang panggil itu bapaknya.
Jalan sama nenek, ayo. Jalan sama nenek. Sama nenek jalan. Itu, ayo. Itu udah nyala sedikit loh. Mati. Bawa Amira, woi. Masalahnya tetap di sini Pak. Nah, dia bikin kan. Kasar. Iya, endang. Ada orang di atas endang. Gatulang. Maju. Deker. Maju. Nilai lako. Abang mendapi. Di siya mo tali dala. Hush.
Karor itu saya ulang. Jayukan ini. Si Bobet kan itu. Satu, tiga. Oke, lagi. Satu, dua, tiga. Lagi. Masa ditalo kami to kampung ya, Sarai. Dua, tiga. Awas ranjau, ranjau. Angkat lagi. Awas ranjau. Angkat lagi. Angkat. Weh, ranjau. Tiga. Awas ranjau. Nah, Bura, kamera tayo. Tetong sengke. Tetong sengke. Sa kamera. Naman din sa right. Tetong sengke. Hawak mo ito. Tetong sengke. Satu, dua, tiga. Tarik. Maju. Tetong sengke. Tarik, Mira. Iya. Maju. Satu. Maju. Jangan jatuh nanti orang kalau dilepas. Jangan tahu jatuh nanti. Jangan. Tarik. Jangan itu udah apa tuh bang tahu. Cuci muka. Padahal lagi kendor. Nggak siap. Januari tahun ke rumah sakit. Angkatan, kasih tinggi. Maruah. 3.
Eh. Pendakian. Pelan-pelan. Ada mungkin. Sini Bernardo semoga. Yo. Tete murah. Ito medyo ringin buntut. Komandan nih komandan. Hei. Wih, Jauh Bernardo sama nama kasar timnya. wih. Waduh. Kamera tayong. Satu. Harus amo eh. Ayo. Tarik ini. Bukan namanya Abang Raya. Oh, tujuan depan itu. Mau sikit kanan teh. Tarik teh nak mengapa sih? Talong pagkakay lang ante, talong pagkakay. Eh? Talong pagkakay naman. Iyo, aku larang perempuan jam 5 kita lah. Itu baik. Kemarin ramput deh. Sabi ko larang po ito sila. Jam 5 dia terus nah. Iya, makanya baru gay. Iyo. Ano to kanito kan te, rambut ito dua. Ambil aja mo, iyo share kamu kembali. Ya di tu. Kasi niya te, abulan ito ko to ko ni ako. Ako po. Abang kayo sa dia sini. Tarik. Ako nang Tarik. Madaling ka lang ko deh. Woi. Woi, tarik. Yo. Pokoknya kayak narampo. Bohong, ito ba sa mga rambut ito? Pokoknya le. Buka gitu. Solo me quito lo. Solo. Silakan tolong. Atar. Dekat. Oke. Ini sampai guys. Rampo kita langat kan. Rampo mo. Ini abo yang bikin. Saya kasih ke mama kita. Iya. Saya kasih ke mama. Ini kita sudah hampir tiba di lokasi kembali. Ini bisa nonton. Sempat Tulkam. Oke, nonton saja lewat live streaming. Sampai semua. Wow.
Amur silam bawe rek. Maju. Tahan, dia lagi nanu. Padahal namanya nalek keluarga, padahal sabah lagi popenguri gitu, padahal tidak akan bisa popenguri lagi sabah atau batu loh. Yo, pasusaran dia itu balakayan tu balai dong, banyak kali. Ini samping ini lalu. Sebelah barat. Ya. Yo, pandang dong itu berapa? Rusak labon. Yo, pasusaran ini loh. Yo. Itu ayo. Yo. Yo, petaruh rekem itu dah. Gerbongnya bagus-bagus ya, apa nanti semuanya dipotong? Iya, semua dipotong. Yang tete dong pira pandai terke. Tiba tayung. Oh iya. Yang tinggal itu biasa cuma berapa? Satu dua gerbong. Ya, lomba-lomba dibentangkan. Maju, angkat dia tangan. Ada apa ini? Yang tete dong petaruh lah kau pasien datang lakukan tiga yang tete dong. Maju, satu. Oh. Yo, demi pakata kita tidur sa palusi Manila din nalese. Pamalakali lang lamba-lamba mi, pegang sebedo. Maju.
tuh seminggu tiro biro. Maju. Maju. Stop, hop. Maju lagi, maju. Stop, hop. Ya te tombi do. O sakit talo do to bala do to lakyan. Tombi talo. Pwede to lakyan. Yo, alay talo to tombi. Miyo sakit to lakyan. Matematika aku saja dapat A. Matematika teknik dapat A. Kau dapat apa matematika? Yo, aduh betul kita keluar kata siapa lagi tombi le tosok kita tinggal baru ka keluar ka. Talay tosok kita tinggal baru. Pasuotin to malam. Tiro mo, siya sama ako. Pagkakada ka kasi turun eh.
Tunggu sampai biasanya si Petari, si Sembak dan si Leba. Iya. Tradisinya ibu-ibu itu kan kosong. Ya, sampai di lokasi langsung si Sembak. Si Sembak maningo-ningo. Banyak pun. Kadukun na yun eh. Bagus dilihat dari atas kalau di bawah. Di atas mereka tarik ke belakang.
Banyak sekali foto saya dengan kamera. Karena kan kita depan. Makanya komuk semua. Hujan. Bubar. Kurang guys. Itu bisa paling anarkis yung satu. Bentangkan itu lama-lama. Bentangkan ya. 1, 2, 3. Maju. Kayak itu kamu mau nih yang nanti dicari itu lama-lama. Bentangkan. Maju.
Maju, maju. Maju, maju. Nah, lari. Lari. Nah, maju, maju, maju. 1, 2, 3, lari. Oh, nomor pertama. Ini lamba-lamba langsung ke lakian nanti. Lamba-lamba langsung ke lakian. 1, 2, 3. Pulau Bali merah. Halimau. Sama-sama undingnya dulu nanti ditaruh. 1, 2, 3. Udah kamu balik. Tarik. Yo, itu lama-lama langsung naik lakian. Langsung datang apa nama? 1, 2, 3. Maju.
Yo, ya tocamos yo sakit para itu dulu, mari kamu yo. Nanti di kami mandi kesawat dari kita mulai. 1, 2, memang kaki mengarim batu mina.
Golek salah. Ni salah. Alang kita empat ana. Lauran mo guys. Bandung. Yo pasti meron ka. Bisa dona. Kalau dia nak garis. Oh, masa itu. Masa itu teh. Pelan-pelan saja, pelan-pelan. Paring-paringnya palingan nanti itu lah. Balik tele. Jate dona itu. Oh, na utara yung tip ini. Telepon sa lekam. Pomera. Itu. Are. Oh, ya bang siap. Tomato na ro. Barangkali yang luna. Benar kita bisa share ke lagi itu. Satu. Sabar dulu. Iya Pak, sama-sama minta Oke. Sabar. Oh yo. Putih. Balanya pati turun na. Balanya pati turun na. Tomate dito. Pori, lama-lama na tomate. Le, bueno, kagalago lang, biar ka titi. Ako yan na kami wala. Melo kita lo kita sa tapan pa na. Ada ito. Aaron up. Hey. You're missing the Aaron up. Hati-hati. Yo, Payoyoy, lagi yang tadi mati. 1, 2, 3. Kembali diri hidup ke lapangan. Ya.
Sana daw mo tiwalo. Talagang kami ito ba? Ano? Ito lang ka rin. Oh. Iya tu tidak mau malah itu bakal kaya seperti ini. Ya. Oh, yang di samping dia. Mana ya tu goli? Yang itu dia. Oh ya nu katokan untuk barang kasari ako ko doon mga abuhan tong keluarga lagi. Iya, malah pelan-pelan. Bani yang mana? Di depan motor nomor lah di depan nanti ada pelanggan Ya. Ya duka kami itu yang terkapuk lama pain pemilihan lelaki. Ya lama pain pemilihan lelaki. Oh ya lama pain mangir tor pemilihan lelaki. Ya kamu boleh. Ya lebih pain nas atau malah ketemu lelaki kan pemilihan lelaki dulu. Wele waktu dapur ke pie. Kopi. Wah, orang mau. Informasi kepada pengemudi mobil dengan mobil Hilux merah DW 8741 mohon dipindah parkirkan karena menghalangi kendaraan yang mau keluar. Oh bang. Pindah dulu, dijauhi karena bagaimana kita tuh, Kristo.
saya. Kurang mah. Saya dan siapa? Woi, Bang Iro, kamu ya patotero lagi ditalo dina umpan atau ditalo dina yang tingoro yon na undite na to pang dumona yang dite na to pangapalik ni tingor yang umpan na to ditalo dina dan na pala o pangalan ni Sumay ya yato yo itira ke mangiro kamu Balik ke Iran. Tasya. Tasya. yo hindi kami mangiro kopi tapi bisa na mangiro kopi Apa lian? Apa lian? Woi, noi. Tasya. Mana Tasya? Mana Tasya? Lagu balik gini aku. Kenapa tak damali itu marapu sola Pak Tondo kan pasumbungan tu do nate ya toto mangka di bin baju yo baju merah maron tu meminta malan to dinain pati patuan lang susi du kada kita kiri sampan di sede baru langi yo muy di Tinggoro oh ya telan ko tabi oh iya telan lagi oh iya nama seorang temi pingkarangan ya pate bola-bola paladu rayu manila di sama di palangan tembok pintu gerbang yo Nino kita mapakulat eh. Ambay si kasi ang ito nakuan na masilo niya. Ya, minggir. Ada kerbau mau lewat. Dito ulit pa di sapi din pa yung ano. Iyo. Yan natin na sapi ito. Ano na paling ito eh. Then boleh di mamuli pa boleh maling ka. Iyo ha.
Tania kayaknya. Merusak kung naman lupa. Oh, yung po mo. Yung bangit ya anda. Minta turun minta nang nale. Iyo, turun. Yung pang dirusong turanipat sa todo na doon mo. Cek. Iya. Cek, cek. Cek satu. Si 1-2. Cek satu. Yang parang pala ko kita minto keluarga. Doke ke mangke mangarimbat to mina lama abuangki di koto parangka. Hindi koto parangka, layo to mga parangka na din mga abuang. Yala di buwaro ko daki, yaman na to mararangan na may dona. Ada juga live-nya John Erastus. Di Semana TV channel 2. Ya, warna merah dengan biru. Yo. Saya istirahat ngopi dulu, guys. Kutole, baik TNS ni Maabas Indonesia to nina lagu bahasa Torayo pa. Yato Safiri Oto Hilux Mararang nomor polisi DW 8741 mohon dipindah parkirkan. Tapi yan naman katutumin na mga rimba dako. Ya tumangka dikin bayu. Lamang karalang tanya tutedong. Laku pokada tu taulan bayi. Lo mi boyo dak dua. Lo mi pali dak dua.
Dami lesen talu, dami lesen kedua. Tadi tak kemudian tiro keden, kakak esangan dah kucing dia tumekan. Kasar-kasar itu pakonakan anak ketemu samintu kelorga. Nak kuah, ya tu kalau mengkarang lah mau tandai. Jadi tu beta ada mali. Ya tu mengkarang aku laku pekar sangan. Tak ada di sangan tu jadi dalam maaf saja kuku malai kau. Terima kasih. Tabe duante rante kalua sunan dionte tandung masea-sea se turu patira sangkana inde to diganti simbol mangi inde lokon lairara di palendo tamarante kalua di paladu utama tandung masea-sea di angkaran ada nama rimba sangkana me balakollomo domaite lakian di surah domaite palado dari anggilo nakikuwa lalang amokan ni siayo kate domo larek amokan ni lasang sambang karambau mangilala pakilandi panotopah kiratui mangilala lori tiya panoto lori lakawan mangilala banua puan panoto bambasa dirimbano mangilala tongkonan kandora ma panoto tome banua ditoke mangilala yang riulin panoto tome banua ditoke tome tondok diang ini mangilala buntu seseang panoto tondok dilindo tau mangilala landi tangsa panoto landi rembeau mangilala buntu puang panoto buntu sinaji mangilala lantelina pada hari IKP tinori panoto lante bambata tiang kana ini pada hari bengken dari tariti kurandan nabas searin tasi para pak pamasola rasanya tasi tak tampang ke mayuri lalang nampakan ni lame tambah turun lain dari pegan lami uli itu tibang tubuh bayu sile narante kaluang bodo sama pato ningan tanggung sia-sia apa makamba moto Allah pura di bokok manapa moto kulla pura di pelembu kunai langan de bala kollung kunai rekke me basekale pengari palimbe matero mo gamna palesun nalante rante kalua pengari patasi karambau gamda palesun nalante tandong sia-sia apa kita pelimbe nalante Allah petemo lalu kok lagi pa palidan ni lain de lagi pa palukulukui namanda bala kollung kita bintin kulambu penangki sabu tahu anggenta tetama tuka tetama solo tenerante tonengawa latu mana na medipelunda sanu nombona lo medipelale pangleo latu mana rante matallo lompona dio mai padang kalambunan nallo angga kita minto masora nasang to limbo rante kalua potasi bone lante tandong masera angga dikuya tabe etar kumulawan na to di poling bona bulan siman nini kandorena to di podarena Allah angga kita disabot teruan teka pulangan to timbak lambete padang mangka di borong-borongan ni daunang pura di tandongan ni lakin bana do me padang di makale di gente basse kakana lambo dalam me padang di sangala di gente basse tangana lambo dalam me padang di
digente digente basadin na bamba protiang kana. Angga kita tatumba damai di pamuna sangkamwa. Tomo damai karapona tobi pomi nangalambe. Digente tobi po balimbing kalua tobi polopo tangkarangan. Di pule terang sambe di pokada terang sindo. Angga kita tatumba damai parang kalam bulan nallo. Ombo dome lembang kabatayan kula atom dari yang pulem bangi. Kadang maadika matasa. Tadi gente tempe tuan ni papa mawa anda kalambunan nalo umpelon nani sanik kandorena tondok kabotoan kula. Angga kukuat tabe. Lako kita temangka di dulu tekel lang teleponan tondok tepura di korotaba lang tekale pangaleon. Langgang ki hunterai lolo penalamba ada ki ni sungi kura pakana dai umulan ni talang kamban urerung bulo si panapi di gende ni ki pole tosi tetokon patukon alimbang atau si tetangan bose pero serarana pangleo toron toma aparenta tung kasarana angga kita di gende tona poranmu tahu kamban napuangwe si panapi lang telepongan tondok lang tenalili lepongan bulan totana material Bapak Ketua Anggota Dewan Kabupaten Tanah Toraja Pak Gantian Nas Situang Sang Sitoyan Malutena Anna Barong Baranaan Angga kukuatane olo maratunda angga kita Digente tersiria alu pemelo lagi tersi salarang sangka turun di mente. Ia mentonton tapual kumas selanasang. Ra dan tapu sangka angga mairi tutonton di dia dalam badan dau demuling na padang di tanda selolalan dau tekale pangaleon. To tangamen kataka tamen kaboyo lo sawi urengke. Usaha tinggi karena masih rapidan. Usio batan-batan bisara tipa mabase banailan surak madatuna puang matua ilan lontara makarangena tokau banan toran pastor sisola pengantar sia dewan stasi toran pandita sisola majelis gereja toran imam sisola toran ustasia alim ulama angka kukuya tabi garasam mata to nate tondok si mantang dang kasalena telepongan tondok lantena liling padang dikeput timurik padang dimeng tende ke pa akan tianan angka kukuya tabi kita digente to di pama taipo di pabado karungan pakapanan kita digente mak dika mata sakana tondok ampunemba makarahina tepangleo hanggang kukua pade kalan bokondi lasikanga lasiono kumalamba lakayuana kulakasalle labarini kukua pae di kepasalanan narindi lante ada marimba rote lakian surat tangan dengan kiki paleko mana ngabanua Tete Simanki rote pandu paulean pakapana rote borni tiang hangga kukua tabe dio tema diri nalita dio mangati natana dio mata parang bekarua dio papa tumak kanan pakapana kita tabe lapo olo manatuna anda kita nene mangan masangsa dolo malentenan panikuan tungtong dari kuada adana lantel tulang tondok radan di sangka palelana lante kale pangleon angga kukua tabe lako inde nene siman inde simbolo manik ikua lumbar dene bomba pendiatanna lante kale pangleon pakapana lante kalua lante tanggung masaya pakapana kikua lama apalidang kanilangan tangan langi lanin tora kanilangan panglisuan na batara telau tuang atalu sama buah banang tongtong di pentongan ni sukar na luna radan di palungan ni sangka pasal dan na kikua
sia alam kampo pemimai lajang kalung bini pokomi kapita papado betul nungki dalam ba'dan wakti Hambi sodoan pagamarangki Angki tombo boleh magamaragandang telakyan surat ragan lama tandasan tiponi-poni dote gorang adiang gilo tekani siayo kalamba dote lakyan surak siam barabarana dote gorang adiang gilo kikuya para paling mga pamasola nasang tatim nimbulo mapapa pangga mairi belanda ladi-landi imo tanda po tunay de simbolong manik ladi dete imo pomba kadariyanna indolokon lele pakapana patiran sangka to na posangka lantedana rante masangka dandam palelean tuna papalelean lante tandung masea se matindani lembang asura lai basang Mama Amilo Tibulawan Indona Weli Lamban Koni Rara Sia nenek enam mensi laku landi muda dinna Di kepek tino. laku dete egaraganna toma hitam parapa sudah mau mangkali oto olah tibalik mau makpong kaparompong inuang baya daya tonna ditambul dua kalukunna palampa tambukan nindo ton mendadianna tonna disembe kalapa mata sapalam gura pakapusak kindo oto kumombongna langan di kandang meso di lerang dua kayu Raba power lante tunduk makamban nambar lante pangleon tanah kande peindona tanah inta mendadianna langan nia di kambatuan datte dinasuan paretuluk di papamak makko iya makan dindo manain tamen dadianna napo kasalle tandu napo logo odiwanne di palobo bumbuang makko milampa tambukan nindo tamen dadianna di pare de bumbuang ni lan kurapa kapusat nindo takumo lampang ide nanna rara elo ranna masak kilu iluanna iya na berapa elo na indo temenda dianna na para tangan aku marusu beluakana indo tukumombo lanang nini sampean bodo endegani di basanan kundai nalan di mitanda bulan nana dete di patau dan nala di tibusanan ganna kaseraburanna di panguria sembilan tangana sembong di pasumadi amilan balalimbunna tananasan di panguria sembilan pasekumahilan di pasumadi amilan itu apa kira nak nailan te padang di kepe tinorong
sanau. Tuh ada lagi tuh. Ada temennya. Nindowi anu kunada diam bati. Ada temennya. Unang dewi sangkana. Katilusanan terrokoni. Gitu binti ang kalaan ito mga pinatundo kepada yang nasola ambe pesempurna. Tai siara ta'alu guna rompen ang kapak na tengkay kalau sangka na bases itu kat na linda pasalauma. Maka demindo teminda dianna sumuni ambe pokumumbong na kumu. Sero pindang alu guna rompen ang kapak di batang di kalena mabasadulan. Sangka na bases itu kat dia tanggung-tanggung. Hinda dia mirok korali dia mapapal loli-loli sa tampang matang nawa sangkong bunga alalam. Karena memang atura langit itu manas sakrabatara anak bayi nedi dadian simbol mari ditibus. Di patekan di bataran di alam mataran dua. Anda tidak tahu roda dia lain tahu. Di tari mengenai duri selebek karamani. Di pertama kuringgawa di palasu kebula. Dia sekini kebenaran darah. Bagi makan darah dan wanita. Dia sekini tekali basi. Rampe mata ulun atau ngkongan tororona. Anna terati rambanto kengkong. Nali ipato ke kaya-kaya. Anna pikir kengkong kebalik. Di pantanan nirwana. Dia sekti ramburatna. Bilang hulahannya angga pare-pare nangka taru passa sarang tubuh. Yang memang tende saruran. Diluluan dia pondok hulahanna. Di tende dia palang kamang. Mekutan alondong itu apa tiada. Mengikuti itu kalau itu mengapi itu akan berhubungan bagaimana Bunda? Nanti kita jalan-jalan. Kasal dengan kabain na simbo darinding. Nalandi yang darin nangarete mikulla katibus sarangna. Dikai datang nana sondong di palesu samayana daw tananan sondong. Dia lammi pasain do sola tepa gantian nambe. Di sangaimi la ibasa. Dan dia tu sanga mapindon na pasanga di sanga la ibasang sanga na pawapasak ke pumamatua sanga melo. Sanga
Sorong ni bata na di kalena may ibas sa rakuan gupeng kalosong. Kasih aku kan deh. Mandi ke rumah. Saya cuma mobil di dorek metik. Dah kok barang. Dah kok. Tunggu kemana dah? Nanti bi. Matthew. Mari makan. Ya tu ambek na di sana ambek rising. Ya tu ndona di sana ngai pangki. Tirim mita matang pasang. Nambo mi petawa mammi ilantang pasang. Usia mi pelale sanda marasa lemba atau kuda. Tu kantung mita mabatang di kalena buane lana sangat todingan. Minanang pamaru mita matandon te batangana. Lalu buana sang pakuan. Memang aku kantung pamabatang di kalena. Gregorius del Limbo. Dia tu dari Datina di sana Gregorius del Limbo. Mak tu dari Pekiran dan mak tu dari Kodini. Inde simbo manik inde lokon mulai lakukan yang santai ini. Dia tu orang yang santai. Sampai. Kumpulan kalau kita sudah selalu kenal. Si batu tanah dari Kogandana kada Untalurika adana Katurampangan Unindo dari Kaput Unambe ibu kedian gilo tanda tasikina rampanan kapak si batu tanah randam di purugna si palita kada-kada gua kantong tak dililana nando retama adana rampanan kapak ning kuliah pamasangkana basa situka turu-turu teman nami rekol kuliah rampanan kapak rore tematinda ni pamasangkana basa situka jika tanwin ni kesandaran kana dibagi mitopancan tarunona ini anak kumbung sudah kianakan dak dini duel Bapak anak arne tungkasanan dadinya Margareta Masora mama na nanci tungkasanan batu si nenek na kembar dadini Agustina Istirahat dulu, Bos. Oh iya, nantilah. Nanti kalau selesai orang mengerimba baru kita. namanya Grace Hampir 5 jam ini pegang kamera. Woi. Woi, ada Bos Kundeo kan. Ayo, Sen. Marta Masora
Masora Mamana Alba Bahkan Tiana Dari Vince Masora Babana Messi Turkasanana Dari Stefanus Masora Babana Leona Turkasanana Dapur. Pabelana Inde Simbolo Manik Inde Lokol Rara Ina na budaya lagu terbaik Juga Usarakoni Hangarapa yang ditambung yang tujuan di kesundami pasanendo di batang di kalena kegantian pagantian nambe di utondon to batangana di samami sendona weli. Jadi atas sama penapa na pasanga di sanga mama weli. Di sorongan itu sandaran ka na anak ada dian di bayi tage-tageran ni bingso na kianakan. Timai anak-anak tampagayang bingso na kondo sarapang. Anna makamban da diam bati di batang di kalena masiri manapa semberan lotong mulu di otondon to batana. Kianak kiampo mi anak-anak ada dian makamban mi semberan lotong mulu di otondon to batana bingso na kianakan. Di sanomi sia mama ana di sanomi sia nenek na Nancy dan dia tu sang mak pilih mana pesana di sanga sene mensi tonna landi ini matua induk tonna detek di mana ukaruruman sindo na weli sia nenek na Nancy. Mengkau teruni sakit nama tanah batang di kalena may rasa balian ni ramu maapo sana-sana tanah tondong tawa tanah. Unel melembung ni daw tangan sondong gumelo masapi ni daw tangan sondong. Unindo bila mandi dia anak ada dia menambah dia parang kayu-kayu bin sunat kianakan. Langan si palanta ni anak-anak dadian ende si sombong ni bingso na tibusangan toko mua. Talang dolalan ni pedam pito tiang talang kapa taunan ni petambak tolakan. Di bawah bara ni pedam pito tiang tama batang di kalena di tongka kinande nanya tangkarawan ni tambak tolakan tama tondon to batangna. Apa lu kamu ya pedam pito tiang ala papatu na to batang di kalena ni amen kay dengan tambak tolakan. Lama patu aku tondon to batangna. Mari Pak makan. Langan no misi sombong anak ada dia mending supalanta bingso nakianakan. Kumo talan-dalalan ni moto sisai tarana kasura amadatun na puwa ngamatua. Talang kapataunan ni mito sisapo boko tang boringan napan. Nalontara makareng na putumampara rata. Di landolalan ni tuang pastor. Di bolombar ni sakramen minyak suci tama batang di kalena. Di tongkakinan demi kapangandoan tanah tondon to batangna. Pano kamu ya. Sia nenek nanan sila orang yang kulolong di langit mengkailing moyala untan dengan talinga saraka turun di bintoy. Belanda ya moyala na kabudai tula kumpang roko rampe matampu iya molana kayo itula kumba karambau roko kalambunan kulak. Umpen tiungan ni tombi bombong pelalupun ni bandera makpun nayawai. Batu ni angin di benar rontak warna penana. Sanda tumangi ni banua nenek narik tengidu sentong konan na malenatan pete nenek na boko ite makdadi. Tumangi ni tongkonan balabatu. Si dan ni tongkonan lemo. Tumangi ni tongkonan kepeyongan. Rep tengidu sentong konan lebane. Tumangi mi tongkonan penanian leatung lantung konan basi ampang basi lampadanga di sangalla tumangi du kami batu ariri pang
sisola batu rinilipo. Batu rindu tuh guna ronta ranang penawon. MDG sison dengan yang akan ada di langan si palantami bing sunati kianakan tokumua. Apa murah? Lata pugau. Apa murah? Lata palumingka. Naga atu muangin di puduk na indi indo to mendadian tanah ronta maban nang penanna. Indi indo to mengkaraganta. Ma akademi anak-anak radian sunle londona raraduku Solon Salman la telambunna buku tanu setiaderan kumua ta paturu-turu to mamma pidau tangan sondong ta paro to matindo pidau tangan samba na tingara sing papa na iya rotok na rinding na taranak kibala malasu na digente to makula dikuoni kumua to makula ayo makale batu to makula ayo to tanalapang apa to natang sikasuri dato mo yang matang allo ilante pada madike tinori tana tang sikatumpak kampulen bang moya ma batun nakulla ilante pada dinding kendik situng kamambelan yang anak radian lako randan nalangi mak kadalon domanian kami radian sumutan dasalungan ibing sunat kianakan kumua tasule mutama baluan ini tata tibalik mutama tongkonan torolota tapa bayu selle na indo tome dadian tata padodo sangkalam makna indo tome karagan maapuruto gerandami to si karana na pa palumbangan to si saladang pa palukulukuan liang telili na kepe tinoring maapuruto gerandam lako anaga ditampagayang lako bing surikon do sarapang angga anaga dedadian bing suritibusangan anaga ditampakan daure to kumua umba maratu sangka umba maratu aluk umba maradandam palelean lami pabayan ni indo tomendadian ni lami pabayan ni indo tomengkaragan ma puruto gerandam ni daw tangana tongkonan balabatu tu alwangina to kulla mangka di pelenduk to kumua lalenduk kan tama kalandona sangka lalayuk kan tama layuk nadandan palelean launalakan ni alukuna pa apa pitulompo laungkalokan ni alukuna di babagandang masih nasambuk ni tamatali ngaduan nasunye tadi tu ada lantang anak pendok diindok mi kada situru diambek mi disara misa bungan nadau tangana sondo nadau tananan samba dilang dolalan nini tedong mailo tanda lakoran dan nalangi dilang kapak tahunan nini karambau lang dak palisun nalako lelian nauran di lumilingan lantangan apa saa di sumalongan lalembang kau buda di tiram inde tedo memailo tanda inde karambau lang dak palisunna lana posondana malik te tomak raputalang lana posolon nakaboro inde tomak kapuranau tonna si tamu tedo memailo tanda tonna si rompa mo karambau lang dak palisunna dilengan mi kayu tuo di belak laku-lakuan di garaga landolonga tema isalia ariri di garaga baru renden sola karampuan tongkon bendami parang kasang lolo tandung tunan nangami awak mentangke dotilang bendang tombi saratu tede tangaran 2000 bendang bawa kaya layu go tulang dan tolempo bumarang bendang semua batu tede tarung kemalia bendang semua induk unindo tua kamasaridani bendang semua kalosi unindo kapura
orang pangan tentang lasipon nuan penate to maaraputalang bendan simua ngabuangin unindo kayu maabu kubuangin di potarong konasik bendan simua ma lambiri unindo sawan sibaru bendan simua bagi unindo duka pangalak taman bendan simua patung unindo tanah lantang dan selena rantai kalua dodo sangkalan makna tandung sia-sia bendan lakia surak tunan nanggora yang gino nana itu ditarutamama inde to diganti tamarante kalua to di solong tamatandung sia-sia di pamama neng manusau di pamatindo mentak bulu reke tamata tiro rika tahu taik kata pelele sundung mo patiras sangkaana untuk modandan paleleanna kusilahanang domai te lakian di surat inde simbolong manik inde lokon ngoiran lateng katero morandan di purukku la kekumbaya akarambau mabuakan tongka adililaku la sule mo mangkalioto la tibali mo mak pungka parumpung kulang mak meresalu ende mak pasarandana no silabanang karane balakolong tokumua tama tuka tama solo deni mani bunda maknana yurandan na lagi batu beni mani api mangaulan tok soyok tangala rampo lami pates selan tiada na pamda di bolong tangala rampo lami popak laga-laga lantai sangkana kalambunan kula apala rampo komuya ma'abu dorong la tutung komuya ma'au otang kelesot ma penduan na kalau di sedas sarung terutama tuka terutama solo tomerante tomenawa yang ay bakbana lempangi dengko mani terutama tuka terutama solo tomerante tomenawa yang ay bakbana lembang lendo tama terante kalua ladu tama tetandung sia-sia murampo motor roto maling motor mo torroto leaga kapadian dengki mani kapadian HP dolar raka ringgit raka nasingak-singak napato narengki maning tamu batu landi tapakaluan ang batu batita talami pina maluanan takang kanan ni pina kalilendong ta si pasulian apa din ko maning pukinalo parurun mo ulan nada na pandari bolong ulan sangka na tumak bilang tedirame ladi sana ko serre lampungo luming kamasiang singgal luno luming karan marilambe umpe mami tangatolon na puuna natumang imanitu budan nayo kalem maapentalun na silang laki tete dong mailo tanda sirau kite karambau lang da palisumna labi tandai da kaya di sangking manina luso di tinggoro rika di pasilaga rika katangkin ni kong kalemi dan kalau manina kan nakalungkong na pero na popengkaraya tandung na karambau mitang prosoy mosoy min potangkale mo kalemi talasedan ko sa robudan mila ko tetonalan di paturan kuring sangarin na larigente kia to na sanggam na lesetero mapen napa na dengki manito tamatuka atau tamaselo dako kidako kedi paranduk itu kami numpang kedi pamula itu kapas sambayangan taiki ilama dede taiki ilama reko dengko mani mareko langkan dengko mani mak dede di sana ko totang mekal totang mak katong
kada di sedasar nginde bisara ditoke tambane maka ke ditengkai kalau ke dilenda pasalaumai. Ya kita mimalir kilunna salukalua lana landi komo lari pakarang kian tasigi rokon kowomi. Ya mimalir sa perlo nawai lari pala tasang mulenya komi. Ya mimalir aku kadelekan kulla lana landi komo lilinang parang. Ya mimalir ko kalambunan nalo lana dete komo pitrutan gana-gana. Ya mitoro lantang-lantang dogo talamin mimi komo talamin tarukum. Lalu bari pembangunan datang na indi indok di Pakaboro indi nenek di Kamasei nalang amalangka naruntu si solat yang itu mendiata mo nabura rimba komo pote bolomana kiring komo rampu maupun nala-nala tamate adakna kalandona sangka. Dalam miki maka datang malareke miki matun do maleso. Masih asam murah kakak di sana sarong. Kurang-kurang apa sih? Masih asam murah kakak di sana sarong. Pisantang. Sangarina temo kamatian kukua kurresumana. Salamat sita memali Pak Iman Simanta Kaboro. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan nama budaya. Salam kebajikan. Dari Susimoto Tiatu PK Iota di materai 15.000. Bersemangat. Yo, belum lagi itu teno ayong. Iya tu tamak perangka, malah itu ampa ayong. Tamak perangka. Keluarga, lama buang. Maapo ano no? Iya tu apa sinaga daftar di dulu dako tu tidak nih. Iya, daftar di sana ya, mana di Arakamela. Iya, susu madak ngaranti kalua tu hilang di pasun lumete mai ada na to mangalate do masangka na to mangkam di Karambau. Anak-anak tampala yang hindi gue mai kung ini maabuang. Ayong ko itu toma perangka. Biasa yo mekanebo soba lo may bang pata. Yo, yung kami. Yate tama awang ada ki, yan na tani yate tama perang kan nalay na ki, makan na kami kule. Yo, budak maro ato penonton na lako, kita dalam mati. Pokok umpat di sana, keluarga, waktu batin ate semua bisa buta orang itu karena itu. Boleh tuh, kotor orang. Pas kotor mau dibuang.
Dako pamimpin apa silaga kisah na itu pero dako. Wah, mamadong tinalo. Yang nama karcis rombongan yang kau bagi mai. Pertama medal itu karcis rombongan. Tanya pos 1 pertama medal itu karcis rombongan. Tamane mapasilagan ako di Purwena Sarolo. Kas. Uran. Uran mo, uran. Barayan na uran. Uran mo. Satu. Yaitu pupukaran ini, yaitu bola-bola lo, tapi mali mampakin deki lo. Betul kita patundukan ini deki petinori. Mali mampakin deki itu bola-bola lo untuk pintu gerbang.
yan eh, muray patas eh, yan muray sa isang tinidiman. Tapi lako kamu kupatomaton na kupasilo na to rampotong kun yana natuna mo to may tangkyan suruta te may bay petua kutole yato bay petua ladi sampanin dete to tinggal lakyan pasada di bane lay sampanin dete to tinggal lakyan layato lamin karangan alan namin tama mo untuk mo demo la di ba yung may to bay petua siya tangken suro napatama ni may kimatu na mina disampan de teda to tingay lakyan pasadian di bane sorong komentar dayo di nere din itete ng oroko lalo na Berio. Mga reason mo komento na mga reason na sa maabadong mo to maabadong niya da. Cek satu, tapi tapi lagu kita itu masalah sangat demo karcis tamun de batu karcis rombongan ta sadia tu to maadolanan to maapapangan to maadolanan to maapapangan siya minta na to lamna lakatanan si tete na lante katungkunan. Tapi ta perangi sang amada tunta to kita lama rombongan yang mai yang betul sang siturusan saat yang karena keluarga almarhum Nek Tupang Kepe sang siturusan saat yang karena keluarga almarhum BL Lawang Gasing kalian sama seterusan na keluarga Nek Sinta Batu Nedomi Padang sama seterusan sama tiang karena Papa Beris Sangala sama seterusan sama tiang karena
Susu Ariang sama seterusan sangat yang karena Nenek Pani Babangan kilometer 8 sama seterusan sangat yang karena Ambek Tato Lesen sama seterusan sangat yang karena Mama Jono Rera sama seterusan sangat yang karena keluarga almarhum Nek Buma Garas Sikepe sama seterusan sangat yang karena Nenek Yordan Sengala sama seterusan sangat yang karena Mama Tato Makassar sama seterusan sangat yang karena Nenek Gian Sikolong sama seterusan sangat yang karena keluarga almarhum Nek Mangin Tandung Batu sama seterusan sangat yang karena keluarga almarhum Nek Mangelo Tambang Pasang sama seterusan sangat yang karena Papa Alpin Limbu Sarira sama seterusan sangat yang karena Nenek Lani Suwaya Sangala sama seterusan sangat yang karena Papa Adi Tendolo sama seterusan sangat yang karena Nenek Alpin Sangala sama seterusan sangat yang karena Nenek Selvi Pango-Pango sama seterusan sangat yang karena Mama Lina Malaysia sama seterusan sangat yang karena keluarga Mama Uli Makassar sama seterusan sangat yang karena keluarga almarhum Yatiala Masara Tamati sama seterusan sangat yang karena Mama Anya Makassar sama seterusan sangat yang karena Mama Nadia Tandon sama seterusan sangat yang karena Mama Grespo Palipo sama seterusan sangat yang karena Mama Grespo Palipo dari yang itu sama madatun tapa gantian malabita to kita lama rombongan yang mai maakete tamatelantang Karampaboyo. Petamba, kotole petamba, laku duma yomelimbon, duma yomelimbon na kini kamu nang balaka ya.
Yan. Mana itu ambit? Di KP Tinoring. Tongkonan Bala Batu. Tinoring Mengken. Yan. Rombongannya wih. Pada mau ngapain? Iya, penuh nasa tulah-tulah musangal kenal. Bisa nih karena KTP di konin apa ya? Ya, baru aku turun bukan di pasar ini. Perikon no tira lampu na mas yung. Tama mo. Ano na? Nakuha kaya na sa hotel to di ba sini aku sangat berperang. Hah? Ikut naman si Peggy. Aku wala rock ko yung may. Jaman sige sa amin. Jaman na. Indah. Jangan ku kemarin dulu, kamu. Ayo, itu beres dulu. Oke. Kita akhiri dulu pemirsa, berhubung karena hujannya kita istirahat dulu karena kita menunggu rombongan yang akan masuk di lantang terempun hujan. Oke, kita akhiri dulu ya, nanti kita lanjut lagi. Oke, terima kasih.